Udah bisa dia,
kamuwarokan ni Jehovah si Pagpanita ay ibanar bebatata jala kita bangso pinarmahanna na jala dibiru na diringin tanganna. Haleluya. HKBP tahun 30 nomor itu 12. Data ringot kita dapat dong
Naros yang dibatado kampung bumi na magsahala, ima kampung bumi na mangalo kajahaton, na mangulawan hatupuran, na manupa asa masunang-sunang jalaso haribo-ribuan at kanapusea obat na tersurat. Ido alana sa imotot sa luhut na tersulati, ikon uluad do ibana di bata asal di dolma. Mahite po daon sa tidak po do di tangihon miguria do kampung bumi asa mardala di hatipuran alay subedingero miguria do su kampung bumi. Mahite po daon sa alo jala katula do pikiran na madok asa negara keagamaan negarai alay tinggal negara huria tinggal huria ido yang sahana Pak Midogo Gomina dan Maulawan Patnai alay iwan debata saya berhubung mahami Maulawan Maulawan Patnai. Bersama rumah di Batam dan Jogja.
Kahatigan ko ma, ang pusyate, sumulatiga ko doon sa pusya, sa doktor Diyon, raming tamato. Ang pusya, ibagad ako ba, iyo ang makabuko na sa tulusan, na nagpapalagay ko ano. Ang pusya, ay Jesus Kristus, ang ibagad ako ba na sa dalig, iman yung buko ni si Maria, nagagaya sa trono ni Maria, at oras sa buwan. Iyo lumakan ang mga dadoni, pangumuman na sa Tapos, na matapal na nila ng inaw na sila, na tuwad o tulog na araw, na malamang dila katulungan, na malay siguro ang kusang diba na dabuha, ang malay na upo na sa tanig, isinagalang na mga sa pagtanong, mamunya na mga ulo ng ate. Ako po siya, ang pagbabalya, ilalong sa luya na bagya, luya na pagkakasya ang kalagaya, doon sa Nibusa, doon na kayo naman do, mula pamuso ang ate, doon na mula na sa kasada. Amen. Amado, naumi naremi, kaganolumi, iponiyo, iyongolo, alama posea, naolong Dia
semua tetap dipanggil ngomong oleh Tuhan di hati aku semua. Dinaruh kami oleh Tuhan setiap berkat kami garuk masa daya. Mana kotor berkat siaran. Mengaruhi hidup kami di bumi ini. Dan kami kita menuju ke sana. Kalau naik oleh Tuhan, naik tanggung kami maka sejauh ini. Gowi kami bagi kehidupan kami. Ang ketinggian di kalbulan kami. Di mengulang kalbulan kami. Amin. Urian dewasa, surpuk jamida di minggu tasadarion, di mana surat di Matius 5 ayat 30 saya ayat 20. Kira minggu tasadarion 5 minggu seksa gesima monopuluari adalah sohari heo. Jika topik ini minggu terasa dari orang, maka holongi musuh. Ibadah Indonesia hidup mengasihi musuh. Di BG Hamulo kata Ramadhan, mata do abul mata, ibot do abul ibot. Alai aku madok kamu. Orang kalau kamu belajar mulu adon nama nasab yang mungkin. Karehong mana burung tidak pilih. Mulut arong nang mabaik itu tuh apa kebuat mulutmu. Ada nama do baju ibadah. Mulut arong mana ice nama agoi ho madoma ibana apa tabau. Boloi ma ibana dua. Lehon ma nama itu tuh una pujali nana yang masjali itu. Di bagi hamulo kata nama dok, kolong maroham idoham min, kosong ma iya dibutuh. Alai aku nama dok suamu, kolong marohamu di musuh muna. Tanya kok kamu mak akan apa buru-buru kamu. Satu gawe anaknya nama muna dari baru lagi jadi kamu. Adi berbicara lo matanyari nya apa karohan aja nang kolaborasi. Di parolo bulan tubato kana tegor nang tulad itu. Ay molo holong lo hamuna kolati atana makolong yamu. Dia mau bangunan dari atas jalobel dia semua itu ibadah. Dia luar mengumuna molo digan ada muna kolat waktu mengumuna dari atas pilih dak semua itu ibadah. Atas keholina manginang Homma Horek dan Bulus Horek dan Rohanya Matai nang be dipinahan di pasok ulo yang di bamade uloi urut di belu ulo kata hinang uloi boga kata selamat dihauloi sama Taido dua. Jadi jok sama lima nang kita amangina. Bolu boy sama ngadinen ini amat tay. Boy mari luar kita anak dia mana di bawah dia. Sama dia mana kita asa boy sama anak dia mana dari bawah dia. Sama karakteristik kita. Napor saya naik kotok tong mangulah katigoran tiap jabatan. Katigoran di jabatan, iman katigoran masih tong dihita di rumah. Masih ajar masih dah mangulah mata merenggani dibebasan kata di jabatan. Dia ada ulu menerap pun mana pulang tuan berharap nama baik dan kewajiban. Siapa tuhor dia jangan berdoa asal bohita. Maka belum itu mata, do mengulang pengurubian suaka do mata, na butuhkan pengurubian. Unang lupa kita sebagai anak dewata, tahu lah akan renggani, semuanya pengen duri dewata. Buharo asa kita,
Jamur kita magbalosyon akan ibigay kalilomat. Asa doy na mo kaya mang do ilang tabuk kama dibilta Rom 12 ayat 17 ayat 20 saja. Rahmat Jamaidah Tul 2 saja. Kamu najat aloni najat rekodi hamuma naringkan dijului salat saluhna mulu terbaik icat nadar padu kamu tiup hamuma damai maradok kalak saluhna kamu akan hina holongan urang kamu marululu pasal kamu mari masih tu debata ay tersurat do dia ulo mamalohon aku be mamalosot minna tuhani ope jumpa mamale kudu lehon ibana wana jumpa mawat ibana painum aizo na kodo ga bararo ko ya tuluna anggo ribae ko sokoni unang matalu ho ribae kajaraton alai daun bagi hidi narenggan kirosa sokoni ma ihida amang dolina molo kita ulang sana di debatao Boy manita digawari makkamoromi mujudda tiada boy manita anak jabata na dibaru lagi jadi amin sama tada marwata matangnya maida kubulan ini amin dobe mandok kamulatan rohanami tuan dobamu dari Tuhan jabata menami Allah terus nunggu saat dari nawibi pulang kami baik mai diami marulat terpenuhi gabi ulah orang nami inau ulah nami asa amdia di gabi wali panguluan kami on manami kali Tuhan na tumuli ka jormo paso manami saluhna alai karong gope dia karongan nami na suguru perpumo dia pada dari on maulo dari kata pasahidor dari Tuhan para gogoy na ubat na pinakira asa anggiyan bolong sa isang pamarang maulo na kata pagdala na kaliduhan koma na majulo na laksanan dia dapat duduk pada tidak kasabuhi saat untuk keluarga ng ilupangan na dia kata dami yung holong untuk kasabuhi maulo na kata losok ilo kadong Tuhan holo na tunggu tuktugi dia buka barawana ilihirip ang giat tuminggulan ng roh buhay rumah tawag berusaha suwak sumanilo ng iyanak ko namin na liwa sa persikolan kali Tuhan yang namenet sa ato na nagong koma ngajari pangajari buka marohado yan anak ko namin asa terjalaw na siya mata pelajaran na pinasa ng gulungan asa dia arong buhan na di na mga luy kaliyo na dia naman suwak-suwak lima dia anak Kornihurian di na mga luluy pegawe TNI Polri nang dia keperusahaan horo na sungguh bajuru berlakan alohat asa marras nirohan na siya dia daw hasangapon di kami na tuwa-tuwa suwak-suwak lima kali Tuhan menulah di tangan namin na dihutar ang ibig Tuhoma ko sa kami. Homa mga liyon, ulan doon na kunyari ng tiktinan. Asaboy niya po namin ng tiktinan. Lawak yun namin, mangulutin-ulo namin. Doon na kasyon namin, lawak muti doon at ko. Sa kapinay na yung mulak namin sa pagkasyormo, paso-paso namin sa luhog na. Pataro namin, dibagasat dami at doon at rohan. Asaboy julagasan hati harap kami saat tulagas nabi garong marjaya kurang jumirohan kami dagugol lalu kami dari Tuhan maradukut dengan kami jorma maradukut maradukut ko jumulo urang di dosa kami asa tama kami majaro kado pasu na naik si pasatok ng lupa atau
Puji dia lahu pasangat kami mengakuan muda bagi orang mengasahkan goreng apa Tuhan Yesus Kristus. Martangi akan doa. Amin. Ali ibada amanami dari dulu tiap orang baru wanita dulu dia lepas dari yang kedua nada membaca nama itu
Kupasal tayo manyan ng iyong nito kami pilihan namin po. Sa ijalo may gawin yulot. Patupato may jala ng opi. At ang makasayat kami pilihan. At igulo na rin ang mga kumatongan ni Kuya Buhay maramanan na ito. At ang magkanda kami po ng isla ng ito. At ang magkikilhan ni Matugorian ito. Maribigin ni Kristus Tuhan namin. Unak kami tugiw sa pangutulan, baru memahami siar pengalu. Di padu-padu yang ada dalam hati Tuhan di bata mahita. Di sebelah Tuhan di bata makulina kita. Jalan iman orang kita. Di opak Tuhan di bata makulina kita. Jalan di bata roh maramena untuk kita ini.